kita maperti. Julu buru mah, julu buru. Kalau lepas kamu, Bang, julu ya kubur masa buruk konan non neraka. oh lo boy. Jadi semerhata teh si rumah pema utu sesiak kamu dah, aka buru nami. Terus marwah, jabur, sinetnya di buru. Terus semerhata mu mak, Terus marwata. ban mama, ate, Ngabe kita. dan kamain na. Dari masalah horas. Mau lihat maju mulu di pasar arwata tuh anak tadi kata. Takas tamu tuh asudo tolong murhana. Namang ada titik di hitam marhali pasan. Senari nak satu sedikit. Diramuna. Nama nani nahu bersama pihami. Bilang nani. Di maha menahu kandoi kami. Raja nami diharoromuna di bagas tikion mulai di pasar nami tuhamuna takas do songan nani do menai jara naum di komuna raja nami ina pasahaton sim manak si panganan mandabu kami akan nakoni na tuahon muna tuahon jadi naik ke raja nami saat matuhani pangapuan perjuangan ketisip kami dulu di haroho menai raja nami untuk melihat mahami tuhamina ang diyan matuto video di bata kahipason panjang yumur dia muna songani manang dihami agak kalian mau raja nami marhitiom matuto mangido hami gamat kali bata songani matuhamuna asa marhite si panganon na kupasatami tunat wetu namion hanggang ma pasahito siya dalimina tu namion siya na sa anak saya dilihat Tuhan ma pantangi umur dinat wetu namion songoni manang dihita sa lahuna jadi naik keraja nami songon hata niya tu doon nami nauk sa pulupitu majumba di sa kuyan hata pasu-pasu na pinasa muna raja nami gonggongon nami may martongan ni Jabu. Saat kumortian, hata nauli doon na dinggan, ima na taula di bagas sa tikyon. Dirhorhon ima, saham mahitaw sa luhut ng panggabian. Ima hata pangapos at kami, sulit mo na butima. Jadi dorang so basahat bebe atau pangapuan atau kanauli na pinasa muna hulu namin ang kanagtutuyan namin natutuyan di Bugahon. Sudah sa tikyon. Parjulo ma di pasaat nasaruhan namin mo dati gudang tuamat na di bata pardinggan basai di sudiding kebasahan na ulong na natatong sumaryok kita dinabuhi pumu di gagason di parnak ko ni matanyari di ari na ding ganon dinaro kaya nakon nami nalaw pasahaton sa si panganon na tao kangon jadi lang hami natutuwa mo Yamuk kaya nakon nami, parumain nami, buru nami, hila nami, donon nami do, tuhamu, niyan, nunga disakap rohamu na diyan non, alay si pasahatok mo, alay dagdako do pinabidul na rohamu na pasahit makang, alay di bagasa sederio na si dorohan itu hatta, dilip do pediak kangon kakipason, jalabuhi da pumu. Laos di bagas di hari na ulyom ma di pasatam oppe pamaulati ma di tuhatay pardinggan basay sa itotong ma tuhatay si pagdungan hita jala si pairingirik kita jala totong may mana totong na mga tumampin kita di pagdala na non di hamu anak namin do helana parumain ela do guru basay terlumubi ma amok ka na di pangaratuan totong mamu masada ni roha dus rohamu dulu utaruan ngolot tungak mang nadia so tungak rohamu na manang nabuhabuhawan ope tutong masada rohamu sudi so ngoni manang tu elanami seperti ini dokto itu najiat molak kangmu shopping dang dison di belawan do dulu pakai botok pedang dison jadi aku pas dito dokto ela
Baman sungon gipet kangon. Parwap balik leketa teh. Alana mana itu mana so tung arumpe mulut tung remeng pe mana hela wa Indonesia bermamu mengaji mamu mulut halak nama sahit tabbe do remeng ni langsung remek dia ni mulut tujuh no tong do remeng jadi pos doak hela kamu gimana batu macam kau murna teh semua mana hela ada bulan jadi mau lihat mak di amuna ada tujuan nami Raja nami, Raja Huta, nang kamu kulit nami. Di bagas sadarion. Marpangidu ada Kamu tutur temulong. Marpangidu do hami aktangon. Tuhamuna netu nami, netu 2 tahun. Dipangidu kangon do. Jala aw manang pasat tuhamu. Netu nami netu 2 tahun nak sedikit tengah 2 tahun. Dilo aktangon. Molo matua waman. Ikut disoddo ba namo. Badok di pudi ni jamo. Ilo pangidon na. Jala odo na usodo kami tu hamna. Sudah hamna tu ni putaw. Di tanah nanti nur. Di taon natin no hornaon na di pudi ni jamo. Bagason molo tung dia nguluna haduan masugo haduan. Raja nami. Masih pasti siam mahita ang pai ikut disoddo di tangidon. Jala imasok bang solari. Contoh kono nami tu hamuna netu di uta. Dulu aku mah sudah kan. Ilo? Oh. Inomi suruh banot kay mana. Dai inongo pasaptami hatami itu akan tu tinggal mabigi mahita. Bahata pinasama parjolo tu na tu ni utate. Oke ate mak. Alam na pator sa samube. Hata to nai imana Tuhan mo Tuhan kana tu ni uta. Luoy me tu tutulang. Tenak kami Basil mau lihat tu kami dang boy sudah dan mula maksud ni tua mabain maning na aha usaha na di na pinukana ima hata siya kami natuto ni uta Gabi lasya lusi hula-hula nami mak ima teh. Oh. Jadi bola ke matutu. Ngi matutu. Untuk bina muaka pinopar itu anon. Aku kabe maksud muna songoni bahami pe ba tupahin uli lo hami gula-gula tulang bona tulang satu warna ada biji alai kira naon ka bida Kami masih inaung songon pangiduan nami nak kininga betu tu diulut kamu ope mala te budak madi kamu jadi nang do konon nami pe mala te madi hula nami nami hula tulang nami bona tulang bona samo nang bona nyari songoni malang lepi ko di buta nang sudi kita nang inang roham itu tu raja nami raja ni hula nami inang pasahat tong meme kangot bantau liati ma diam raja nami ope nang siron nami itu semua pangakuan di bagas septikion imba dia kaulan tadi maluguton tang donon lain matutu songon hatan itu songon naman dok asa si titik masih gopak asa cuma ni 10 itu mah 7 man ni 10 dalu ata pasu-pasu na pinasahak mo namang raja nami na tutu nami dok ka hula-hula nami say may unang manguba unang mamose matutu asa mabulak-bulak man na marbulak-bulak siya batu bulak-bulak na iba matutu-tagu ata pasu-pasu na pinasahak mo na di bagas sa tikyot apun nami may matong nga di jabu asa-asa disuruh masahat masuk tiap biar manugutok pinasahap at kaulaw na kaulaw di bagas sa tikyot saya sahap masuk itu panggabi itu pak orasan ini mah pangapus siap kami raja kami oras kita dari jadi matulan bangsa di dalam bijang Dian mardong mau lihat di sebuah ramin aku ngutul itu napala di mana nyari alau pakai alau kami dengan bahasa kami saya tong mang di nami buhay marai pason sa propikyo ima takas di boto hari tuan namang ulaw ada mata punauliyo koparan di boto kom mana pasahat kom di bangan nagaw namarni ngok dua tuan koparan boto kom di batik lagi malam yang jauh ini atau ngari tuan lang tabay pas-pason itu koparan di boto kom asa margili pas-pason itu tuan lang takas na sida mangkapos seko suap suami mana tuan boto namion may marulion
Lam tabay mai pasok itu pada ingon na. Terlumui mat partom jona. Asa tok kan dari Tuhan rak marlas miro hala mamusi pasangap kong kami. Air Tuhan si pangan nak pukar sauli kami na sa kamurami di. Na postoro hanami di Tuhan nagabi pas basom mi Tuhan gid marasara-sara. Asa margo kami di Tuhan lamang ulang namin na hubar tulang mo miroham. Sa tinari ali Tuhan marbong bisirang mahani sa bagas ni ibotokon. Oh matutong naman ang ulo na di perdalanan. Tapar sa kami marami daging terlumui marwar todi. Suak-suak nila terlumobi. Botok kondo ko paran na tinggal hunam di bekas na sidaw. Oh matuktong na mas na siya. Nang dinala mulak pala tuang ko parang botok kotuak kaluan na di diakari na mangi. Paso-paso na siya dito di perdalanan. Asa tuktong na siya dito di bekas sonak sori buribuan saat bekas na siya di. Mahiti anak mo Tuhan Yesus Kristus uloy matang yang ngamion. Asin rohan itu at Yesus Kristus. Dok holong di rohan di mata-mata. Dok parsauran nito di korbadia ima. Nanga mas-mas kita usai na. Amin. Kina, ako na roy pituet eh. Damang beso. Gimana? Tama ba amang natutuan? Eh, ang gugulangi. Doon ay nilipot na, nung sa nilipot, tulad eh. Wado? Dari mana sih? Kita udah. Hopo-hopo semua. Ada kepala nongol ke belakang. Satu, dua. Iya. Nah, disorot semua, udah. Close up aja dekat-dekat kalau apa udah. Bentar. Iya, teman, biar disorot. Tengok ke sini ya, biar cantik dia ke sini, tengok ke sini. Ke sini tengok, ke sini, tengok sini ya, sini ya. Iya, tengok sini, iya. Udah. Udah. Udah gantian. Putri. Kesini nih tengok ya, bercantik itu wajahnya. Ini kamera. Iya. Bentar. Asas sana. Ikut awas gini. Tengok ya, ke kamera ya. Udah. Tunggu. Udah. Hei, tengok ini. Hei, tengok. Ganti parpuri lagi. Masuk. Sebentin, parpuri saya lagi sesuai. Iya, sesuai. Iya. Nah, hadap sini.
Ditengok kamera ya, kamera ditengok biar cantik wajahnya. Asal deh, asal. Tinggi dah, nampak. Ya. Opung sini, opung. Mereka bilang. Iya. Iya. Tunggu. Oke. Ya. Udah. Ayo masuk ya. Nah, ini ambil batua sama batua dia. Saya sekalian. Dapat pegang. Udah. Ini bercantik mukanya. Nyon di lereng. Nyon di lereng. Ini mata Nyon di lereng. Nyon di lereng. Nah, udah dapet. Iya. Baru. Iya. Itu yang nggak nangis dia. Ya oke. Udah. Kisah apa? Ayo kita. Ayo, nggak ikut dia. Nggak ikut dia. Tengok kamera, tengok ke sini. Tengok biar cantik. Jangan jongkok. Ya oke. Jangan, Dede. Kamera tengok kamera. Geser. Pinggir dulu, pinggir. Itu tentang kamu. Udah mas. Oke. Udah. Siapa apa? Suka nggak bisa masuk dia. Iya, masuk Bang. Joko aja depan, Bang. Joko, Bang. Depan. Habis baterai. Apa ini? Habis. Lagi di mana? Aneh. Oh. Terima kurang bagus. Hidup habis kan? Ketawa aja. Apa yang ketangkap? Jangan tegang ya, jangan tegang. Tengok dia ke depan. Tengok ke depan. Jangan muka depan. Nah. Nih. Ya oke. Yang situ apa? Opung tangannya opung. Oh, mau sadin tulang itu. Mau sadin. Dah, mau sadin kalau jauh dong. Nggak boleh. Tatap mau sadin. Paho tika sosokon sa rumah ida. Buti ba? Iya. Vamos. Oke. Lalu jen to. Ya oke. Nah, Halo, Jak. Mak, rumah boleh. Ngai kotak. Oke. Kondisi stok tak boleh. Kata orang ide macam. Jangan diarek-arek dunia. Masih tahu pakai urin ini, mari kita keluar ini. Oh, masih tahu urin ini. Udah. Oke. Oh sini saya. Abdul, pas penting nih. Belum marah teman-teman.
Tidak ikut lagi. Parang naman, buddy. Ini. Ini berapa? Ya oke. Oke, udah. Sekarang berapa ya? Tiga. Ini tuh. Ya. Baru main. Oke. Baru main. Duduk aja bang, dia ganti ikan. Cepat. Yang merasa dirinya menantu, ayo. Iya, satu lagi. Ini sih. Nah, Lagi mana? awas. Simpan seriusnya. Nah, nggak apa-apa. Simpan dulu. Simpan dulu. Adik siapa ini? Siap-siap Pardede. Ini. Adik kakak ini. Pardede, siap. Yang gue yang kau dulu. Oke. Arong domen. Sini Napi. Besok mau makan besok. Napi. Sini. Udah. Iya. Hah? Jelek-jelek saya. Jelek-jelek saya. Jelek-jelek saya. Sini. Enak kemersiam main. Aja belum. Nama beres mau turun. Om belum cucur kan? Asih, cucur dari kena dua. Sini. Sini. Belum. Tapi. Betul kan? Maksudnya ada. Cepat. Masalah semua. Cepat. Panggil dia. Ini dulunya. Enggak potong. Tapi. Timpa lagi. Jangan. Ini tuh acara apa? Acara ngerusi. Enggak, ini ngadu ini. Ngadu musik apa? Lesa sebetulnya. Mana mau? Saya mana saya? Sepandiran noni. Udah sekarang. Cepat ambil deh. Itu rokok udah sudah masuk udah lagi. Orang duit. Orang duit. Bang masih di dia. Rokoknya simpan di situ, tarik maju dianya. Tarik. Nah, kejar. Ayo. Kejar. Aku buru nendong. Nah. Ayo dia. Tadi beli jajan. Lagi ke sana Ambil cepat. Yang satu tablet jangan Dapat ini dia. But Aduh noni. Besar bukan? Hari meliput. Ini close up dulu mukanya nih, ini mukanya nih. Ini apa ini? Si sentra apa ini? Tengok sana. Biar mukanya. Nanti mukanya. Halo bilang apa tangannya? Halo bilang. Bilang halo merdeka bilang. Ada kami merdeka bilang. Horas. Udah. Ayo. Pasti gue lagi berdua. Yang ngeri sih goreng dari gue. Kalau Bikin dong. Ayo dong. ambil deh ya. Ambil. Oke. Tarik lagi. Tarik. Udah ya kamu yang berdua. Tarik.
kasih duduk biar cantik di foto dia. Kasih duduk. Iya. Ngeluh coba ya ini. Udah, duduk. Sini, di sorot dulu kita dulu. Puas-puasin. Duduk bang. Dede. Sorot nih, duduk gini, duduk. Dedek bodoh nggak mau putus sama bapak. Itu apa anak dong? Mana bapakmu? Sini kat titi. Mere-mere sih mengajar. Penceng, sudah segitu sih penceng. Nggak ikut ke rumah bapak tua. Kau jahat. Ya. Gere mau ikut ke rumah bapak tua. Kembali badan lemah. Gendong. Gendong kakaknya.